Bonsoir, chers téléspectateurs de Jama TV. Bienvenue à tous dans l'émission Folie musicale. Hannde no mi yetti kon nejiɗo landade lang à chaque fois ansi a waɗanemi publicité riya a walanemi fi riya ko ɗum meɗe humpa riya meɗe faala hiide riya hannde no himo ko plateau ɗo et puis ɗeɗo balle fo hiɗo landade lang asi ko fi hunnu ala wadde émission ko suudu sansa kono jikku sansaki e ɓawto ɗum ɗon noon mi yetti kon menen Jama TV mi waɗa tan ko welata awa hari koye déménagegol mi wonno hande mi waɗa diriyanke yagal no mi faalira o yi hande ko taybas mi waɗi woɓɓe ina tan asi fi hon ɗum an wattata ko complet hande nomi tawi mi waɗan on complet piyo flow man waɗu big har simo yiidelan jombe lan ɗimmo naadalan ko makko alors giɗo Jama mi weltani kama technicien en même temps caméraman o fof mo mi weltani kon ono Jama TV ƴettoɓe tammo won daarol lan e o Jama TV har ɓerde mum no waali noddoɓe mi yejjitali on ko page am e Facebook mi yejjitali on ko chaîne am e YouTube mi yejjitali on e ko téléji mon ko suudu mon ko ƴettoton tammo nodda lan aasi émission ji maɗi no wela men aasi ko watta ko no wela men mi wa tawronkude wadde ko welata on par ce que la falte wonde wadde driyanke yaaga hara waɗe beg hannala kala somo falɗon mi watta noon hara ɓerde mon no waali o laninola riya mbeɗe faalayde riya par ce que ɗon anndi ko yimɓe ɓe yiyata riya ko ɗuurata sen haray image ko gollowo goy kanko ko tuma o defi ɓendi o so rotti o yaltita noon hay ɗum kadi ko face à face de mo saatini noon piiji buyi kono le 23 ɗo le 23 septembre ɗo landi laaɓane Jama o buyi inchallahu rabbi joni noon na ha min mi woola hara mo takko kan ɗo assalamu aleykum riya petite sœur chérie ɗo noon andi ko watta haɗa lam maƴƴiɗi seeɗa tuma goɗɗo feedu jaajo mum hino landade jaajo mum piiji gono to ara rennuno dogude de ko ya watta yile rek ko lantoɗa jaaje maɗum sen hooti mi regli oyi déjà mumen asudala ni aw probléme ala ɗay jam jam tun alhamdulillah a hewte jam jam tun kay a tan faali ko ɓurti ɗo kono yiɗɗa plateau ça va alhamdulillah fima machallah ɗo ɗa wawi wadde darake diriyanke yagal préparation on et puis no yaaji no waɗi kam mi fiɗɗo quoi face à face hande hara mi yiwrike kala wonɗo e darde fewndo ler ɗo Jama TV o foppo yiɗon hiwra comme no andirɗon noon ko Riya Diallo jurmon to sokolla bakon kon ko yiyatake ka woni o riya artanimi face à face par ce que ko ɗum noon mi faala e Jama face à face enen ɗiɗo ko face à face kono mogantoɗa ko face à face enen ɗiɗo ko face à face kono milantalam ara mi fijanama hiɗa sikka komi bunɗo ka ɓaylan jalandema hiɗa sikka komi komo ka miɗo andi yiɓɓe am ɓen ko woni mi wawlali tun miɗo andi ayɓe am ɓen woni mi jalanayɓe fof ɓayɓenan innanno mo yalti kaya muñño ndeysan min nenan innanno dimo ko yerso min baban innanno mo yalti koyo reno a waɗay doy hey jiwo a waɗay doy a taw mi sansi min nan noon goɗɗo ko noon sonno riya o dogi moƴƴa noon TikTok par ce que minen reɓɓe mbiɗa yiɗi ɗum ɗo no yaltini songo ha jonta ɓe naati kaduma ɓe hawrdire face à face ɓe sikka ko on yalta hono ɗo yiide artiri face à face riya face à face bon yimɓe wonɗaɓe rek tamo rek face à face wiya honɗum mokantoɗa par ce que buri innunala wo ko mi mokkiɗa ɗum mi anana siko gonga en tout cas mi anda de siɗa wannolan goɗɗum miña ɗum noon hay siko nena goɗɗo sa adilan ko yalani mi haalan mi haalnima ley ananal mi waɗa e musique fiya tan do anga jawta kanko ko soñima go yimɓe ɓe heɗiti ko ɗon mi jaaboto illahi ɓe aray min fija ɓe sikka komi bunɗo ɓe jalanala yeeson somi yaltiɓe bonnan mini ye ɗum ɗon wawi wonde deuxiéme o kadi artuɗo ɗon o par ce que face à face après combo arti ɗo haalanela haalane onon haalanela yiɗan toon mo faalaka on ka ɗum noon de ala goɗɗo sens si yiɗama ko waɗɗa wo o yiɗatama si a jonnimo mbuuɗi o ñamay o yiɗatama sa sodanimo galle o jaɓay o yiɗatama sodanamo otoje o ruulaka quartier o yiɗatama ɗon ko to jokkumo yiɗama aw juɓe nani oɗon jokkuɓe ɗo ko ɗum la plupart yiɗe juɓɓe hay so tawi on tigi yiɗa mais hara ko intérêt ɓe jokki wala ko ɗum ɗon min yimɓe ɓen koye heɓo hakkil goɗɗo siidama ni no mi waɗanaymo ɗum ɗo fiyo yiɗan he to ma cher ɗum waɗi juuɓe goo kamɓe finance to worɓe men fiyade ɓe mo yiɗama yiɗatama est ce que riya finance ta goɗɗo go hara min siɗa yiɗi goɗɗo non garawol non on laisse tomber
Acel tamba. Bori yare no satini concert mola na do hare buyno hadditi nyanyande parce que ko don be falti de riya na ko image dito mais no riya sina hara événement riya yanta bina na taria C'est normal ko ɗon so insiste. ko non secret mo C'est très simple. Neɗɗo ta yew ka woni o. Yadata e won ɗo. Mhm. Yewtidata e won ɗo. Mi ñamata ñiiri won ɗo. Mi natta suudu won ɗo. sabu 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 tum parce que respect an on. Bon. Andi yimɓe ɓen. Déjà min hayɓe andala inne. Noriya miɗo andi mo. A jiginane. Même pas. Hay ndilan goɗɗo ɗon andidiri. bien sûr Mi ndaari ka téléphone na mi tawi kon une fois o inni commentila mini mo merci. Donc min andidira. parce que ɓe inne wosi yayi Voilà. ha jama hande ananti inde anani piiji ɗin buy hay ɓe andama ɓe inne ɓe andima Ina ɓe andiriya. bien sûr Noriya kun bungi. Hanki mi hikunto. Ɓe senayi. Ɓe senayi. non non voilà merci amma ɓe hande ɗo riya no bungi riya no nabiti et puis riya hay si ɗon andidiri fiyo hirma joni ko probléme Non, c'est Rien. pas vrai. C'est Ok. pas vrai. Anga si dandi, di annindirɗen. C'est vrai que avant, si rélection ɗuɗa hakkunde yange goɗɗo, mi wata créer des relations. Bien Mais sûr. si ari ha en andidiri, aynayi bon, fiji ndiɗo e moƴƴo ɓurariya. Mais se ngandira en andidira. Ça, si sabu ala kara andidirten. Donc min ko mi arti so yimɓe ɓen fof no waylande, mais mi wata andude fof. Tu vois. Donc na ko ɓe alta ɓen na min la ngandiriya mi, kala en ɗo yitoriya hande yitoriya jango fenen. ɓe alan ko an. Kala yo. kala yogo yogo makko hay ɗo hare ko probléme ɓalla andi riya ko femme de faire jom subare mo waɗi piiji ɓe ko waɗa goyi mi yettiken goy ñande riya ñande mi waɗa ɗo émission mi hangi jama wondema haray boyi innuno hare mene falayde riya men nana ko riya tigi haalantami fi événement makko joni e hino riya hande ko émission o poli musical Voilà, c'est ça. Hande ko itti lando addi darni lando enen nder. Andi ko ko face à face kadi Voilà, face à face, Yes. waɗen face à face. Ko sabu le 23 septembre. Ko Évidemment. yengule watta. E 26 da mari ha rond-point 26. Si tawi ko wono iwruɓe Medina comme genre on parti toon si ɓe ari ɓe tourna e rond-point on ɓe wawa si ɓe yiltitoto seeɗa tum. En face no ɗon donc ko ɗo woni yengulen haran fof moɗon hiɗon habba hiɗon faala yiide riya hiɗon wulɗa riya on nani inde riya o yiyali riya are le 23 septembre min e mon ko face à face nden ñande ha 7h07 ɗum prometi o ko gara fof ɗon habba mi bébé mi dragon fof ɗon habba kalla jaɓi le 23 septembre ɗon e yengulen ɗum ko samedi arowo ɗon woni waɗa samedi on teɗa Le 23 septembre, le yes. 23 ɗum ko samedi arowo ɗo voilà kono de ɓe alta ɗum e pulal on ni samedi kono enete pulal giɗo baƴƴinani men ɗo tenen talata alkasjuma asewe voilà awa hande ɗo ko ɗan ɓe fular ɗiɗi voilà ok rapidement hande mi yetti koko juste parce que hande ɗo reni émission ngan o ko juste fi publicité événement riya nano kanko tunde ko événement men e fop men mais kono ko non wi'irte fop mon hino noddita merci beaucoup Badiane et Sikerɓe ɓen ɓe soodi prévente ji ɗin mo be maɓɓe soodi 10 prévente woɓɓe kadi e woɓɓe fi walitogol événement makko parce que c'est la première fois riya ɗo wadde o événement ka ouais c'est la première fois fi ɓe haali yaron riya ko noon he riya hawja par ce que minan kam faala yaade ɗo mi hewtoye mais goɗɗo hawjintala mbiyana hara mi hewtoyaali quand même donc aray ko premier événement ngan woni merci kala soutenu ɓe concert on Badiane en karamo ko Mamadou Winda Diabo en e woɓɓe goo yiɗa inde mum nden ha legga donc en tout cas je vous remercie beaucoup e ko sutenu ɗon événement on kon haray miɗo habbi foppu kadi le 23 septembre ɗon e yengulen haray ɗe wondi avec ma petite sœur chérie voilà haray parende ɓe marende ɓen o fof momin teddini fiyo momi wettani ko guiɗo jama paren an kadi ko ɗo ɓe confirmi ɗum ɗon déjà en confirmi non en confirmi ɗo en confirmi ɗo boy jaɓe jaɓa déjà mo daɗo jiifaade makko ɗi si tawi waɗera alors fiya mi anda si tawi haray ko taniraɓe tun hara waɗi organisation si tawi wondema hara no woodi woɓɓe ɓe hawti ɗon fi événement o non même pas ko taniraɓe taniraɓe cette fois-ci ko taniraɓe no wawi noon ñande goo woɓɓe mais cette fois-ci ko taniraɓe ko minen organisé donc mi fami ménage ɓe maɗen haray ouais staff on taniraɓe musique momo floman dig escanté donc suñ artiste ɓi joni o jaɓali yimude men dako ɗo en tout cas ɓe fof ɓe weltana moƴƴe wona seeɗa donc sa yi hande goɗɗo noyna riya riya ko barki Allah e maɓɓe c'est mes frère donc layiɗe ɓe comme nene gotoɓe han
à part golle ɗen ko nene gotoɓe an Déjà, donc ɗum hay nena si yehi ɗum. ha golle ɗen ñande goo wonoyi goɗɗo annda ko no mais lutta e frère ɓe an quoi donc c'est pour ça que kala kam yeyatno mi yeggitataɓe ɗo karala weltaniɓe moƴƴe wona seeɗa ɓe maali ɓen koyno mari jikke moƴƴano ino ɗum nalan hooli ɗum moƴƴano milan huwondirɓe maali ko anda woni an allez rapidement yehen ndaara en somma ko clip ɗen andi je t'aime ria artin ɗo ko fimi ƴettanda artiste jo eko nder clip ma ɗum ko dra en kila acciɗa hedditiɗɗen fof arte parce que min ɗolan hum parla falandirti ɗum ɗon non c'est que drame nganndirni rek donc ɓe propose ani lan comme ko falɗa waddude clip on tawi yimɓe boyi hayno faala sa mini pourquoi pas miɗo yiya ɗo ata hara min nganndiniramoje pourquoi pas e ɓe waɗa ɓe musique ta mi ton goɗɗo gonno no welala waddugole makko clip donc hay sonnan falnomi waɗami bon mais ɓayro ala waɗi o propose a kan kadi o sattinaɗo ni ok ala probléme donc sattali voilà donc ɗum c'est ko film ko anndanɗa hoore ma ko arir ni rek voilà donc c'est ça giɗo si c'est bon mahen Jama TV yoyi ko riya mi waɗani on ɗo joni ɗo welti mi yetti ko riya ɓe waɗata ko welata on jon a ndaare mo tu weltoɗa ka kono no buyno busande mo ɗo ko direct ɗo de joni noon mi annda siko min jaɓoɗo siko giɗo jama après jaɓoto riya honno clip ma sitem arde bon clip j'étais c'est juste comme ça mi nda relaxation ka fuɗɗoto ɗon tu vois a fami au début hara c'est beau c'est rose tout est ok quoi donc mais yahay ha ala fen hay si ɗon yiɗidiri mais escroɓe ɓe naatay bon ono waɗiri ni ono wattiri ni sa heɓali hakkil jokkaɓe quoi on tan ɗon mais ñande goo yahay ha artoya andita way e ɓay tun ko giggol quoi donc clip j'étais ko noon mi ƴettiri mo au début no weli aray ha metta mais siɗo yiɗidiri pour toujours on luttiday manda sa heɓide al probléme e goɗɗo goo tawta hara ko sabu ɗum no waɗanɗa o par ce que clip ono jirɗama noon a haɓɓudo dra en kila way ko konko mi haalan ma ko minuma au début relaxation foppo au début no foti ka an tigiɗa nde aray on tuma ɗo traité comme mi andade par ce que min hande mi ɗindiraka mi andade ay sa anda andari ay sikaka film uji maga ɗumaji a faami donc c'est comme ça ko expérience juste ari hein parce que je t'aime bon eɗuma rek haka fen a faama heɗikemo moƴƴano son carte je t'aime yimɓe ɓe yiɗi mon frère bien sûr riya mi yiyay kadi wonandema hara ɓe lagine ɓen buy e maɓɓe si tawi ɓe invitama buy e maɓɓe classete mi anda si tawi an ko holno yuroɗa ɗum ɗon par ce que an hiɗa jooɗi sénégal ɗon ouais donc ko fiiji ɗi anndanɗa hoorema mi nana e ɗi kirɗa lan quoi par ce que wonɓe lan classe ɓe wonɓe jooɗade ɗon haala ɓen fof ko fans ɓe anno donc ɓay ɓe naati e musique joni ɓe fuɗɗi ka yimmude fuɗɗi ka nande kaari anna min mi nanino ɗum ha mais ɗum waɗa allah ni so ni quoi par ce que pour toujours min la woni très simple giɗo si tawi si c'est bon artira nan clip a hasde on kono yiruɗa o clip ɗon ɗum woni a hasde pourtant ko artiste on ɗo yimude ni mi lagini carte ɗo nini no jama woni wirde noon ok je me rappelle ok konjum waɗuno kon ɗum ami goɗɗa partage ani lan émission makko ni moɗa andiri a no mi andamo teganimo sonani senil kon way c'est une de mes fans o fans jowan noon hari kanko addani lan demande sur Facebook o lanko maali yo jeeya ko musique o watta ko R&B mini mo keya pas de problème woni lam faalami waɗa fitring min ni way si Allah waɗi ñande goo mi heɓoyi tan mi yehi Conakry mi haari Sénégal en waɗay mais bon ɓay mi mo waɗi moyna wonda modiriya mi jalu quoi est ce que no haɗi ɗi fitrinji ɗi walanɗima ɗo est ce que haɗa o waddiɗi non même pas par ce que mi heɓali on tan mi yehi Conakry mi yiidi mais ko sabu gorejo am waɗi han mi yiidi mais bon so posama question moyna ɗum waylan andiriya par ce que mi naɓanimo demande mi minimo miɗo faala mi waɗa fitring mais quand même bon si o yiɗalanma o jalouse naga quand même ajeyno golandare am on dila ngan seli fawti donc mais on siselo mi nattamo trop parce que c'est pas important donc non c'est important derrière donc excusez-moi mais c'est important parce que goɗɗo wata fans joma watamo addande demande Facebook acceptamo hande o yaha o jooɗo jar goɗɗo waɗatamo vidéo ma son makko o inna o andama te a yinni addaninoma hari demande oui bien sûr joni no expliqué ni mais est ce que haɗi aɗuɗuno heɓidali hari probléme
No problem mingi makko quand même. Min sengwa mi anda de si mo jogani lam problem quand même parce que mi anda ça je sais pas. Min ko mi andi marda e makko problem. Voilà, mi anda non ka ko kono mo mari peut-être ara ko jalousie Donc, ni si dum mi andi fami- musique on andi milier on no agnani trop quand même. Peut-être ara ko sabu ay jalousie ko yalla na wona na mais moi. Kono nga valide Clip clip makko ka. anda hore ma. Non, j'ai même pas regardé son clip. Vraiment. Ria. Bon, parce que min song on ko attinoɗo mo yimude on mi heɗotono mo seeɗa tu vois. Joana Bari. Voilà, Joana Bari mi heɗotono mo seeɗa on son ɗon après mi nanoyi ko ngo waɗi clip mais bon j'ai pas eu le temps de regarder ça quand même lan occupé programme ji andi Donc si mi fami an hajumala ya hasde donc adaral hay clip makko. non Parce que har ko fansi joma. Har Way no ko miji fansi jom, waɗirano hari ko respect woni hakkunde amen donc si yehi ha osi joɗago e plateau ina wandari ya donc min komi yimata konte nil inno wono waɗi lam fanno faala min waɗu clip donc kono mi halto naɓe jalay to mi fanka donc j'ai pas pu regarder son clip vraiment et je pas regardé ouais. O événement on ma ɗo o concert ɗo par ce que ko concert ñano le 23 septembre ɗon e yengole ria kono mbaɗaɗa jama surprise nan ñande ɓe yeey koɓe yaali kadi quoi andi bon concert no ka concert quoi ñande ɓe yeey goɗɗum koɓe maali goye organise koɓe maali de nesaɓe nde o maali ɗum goto concert a gon Dakar ɓe ɓen haali ɗum riya fiyon waɗani concert ɗo fiyon ɗum enen min faala yogol événement ma awa événement ngangon ari lan habbi on le 23 septembre ɗum ko samedi arowo ɗo yengule wattaran fop ɗon habbame bébé dragon donc ɗon andi riya ko fimon ko suudi lan kadi ko sabu mon donc lan gollande en banda si tawi hiɗa heɓde proposition ji hara artiste ɓe wona par exemple so ƴetti sayfon kadi tatti fiyo waddu fitrin banda si tawi an e hoorema kadi yiɗa bon ko yimɓe ɓen ɓe wonɗa haalde ɗon ko yimɓe ɓe anndanɗa hoorema goɗɗo wonanta lan sabu fimingen ɓe yomin waddu fitrin quand même c'est à dire parce que meɗen andiniri mais yewtay tout le temps meɗen andidiri moƴƴa donc goɗɗo wata wonde sabu fi mene yo mi waɗu fitring déjà sayfon mi waɗino fitring on ɗon hari on tumasi sayfon buy andamo tu vois hari on tumasi o yaltinala e clip makko on naturel donc on tumasi mi waɗi o son amen confirmé après ko yalti ɗo yimɓe buynayno ko mbo imuduɗa ɗo ko mbo imuduɗa ɗo mais tawi après allah waɗi o yalti tum an soni ko ajama o andimo e nder mum tati min andidiri ado ɗum donc e artiste ɓe buy to ɓe andanɗa hoorema mais min voilà min c'est des buy quoi wundi kaari non ay sono kame yiide o selfie non je suis pas dedans artiste ɓe buy ara ɗo min yiiday mais ɓe wonay ɗo ha ɓe hota hay photo min watta donc mbesonaki e goɗɗo innan hannde e artiste ɓe guine min naalde woɓɓe goo riya mi faalange o ma ko min wonantama sabu ange o yo waddu fitringue quand même minata ala kono ɗuuɗa quoi parce que ɓe fof miɗen anndidiri min yewtay nini wona artiste ɓe ɗon ɓe lagine gendre ɗin par exemple so ƴettiɓe kamɓe comme mo faalla antique riya ya waddu fitri ça dépend c'est à dire ça dépend kala hara par exemple no ton mo hiɗuɗa hara vraiment oɗo ɗa mari son mo hanɗa yaltingo par ce que no ton partie ji goo ɗi debbo yimata no ɗon partie ji goo ɗi gorko yimata hara an hakkille ma no nangi to neɗɗo oɗo na faala yomi waddu fitri en tout cas pas pour le moment mais so on tigi propose lan hakkille an ɗen nangi ok ala probléme no wawi ñande goo min kadi mi heɓa ɗo son min o son ɗo ko kaarijo mi faala waddude makko mi haalnamo si intéressé mo min ko noon mi gollirta mbeɗa wawi habbade fitiri a hasde so inde mi fan kono joni woni artiste mbeɗa wawi habbade fitiri c'est possible min mi añanade min mi bona min quand même gon sengoɗo affaire musique non je suis pas ay hen wigono ton donc et puis déjà min mi ɓooyi wonde ka familier mais ha hande artiste jo classe allanti c'est pourquoi ma haalallan haalaji bonɗi quoi parce que fion yimɓe ɓen fof ko respect wondi men mais ko wasirenede woni hollude mais c'est pas grave mo ɓeeno ne ira noon quand même donc mi felatamo ɗum ɗon trop wona kanko peut être aray ko ɓaawo woni quoi guiɗo jama mi weltanike ono wonɓe men sibude kala nokku kala ko wato wonirde mi weltanike le 23 septembre ɗon e yongulen hara meɗen habbition prévente ji ɗi no woni toujours disponible e amen mi yetti ko noon kadi jitaniraɓe ɓe waɗata ko welata on si allah jaaɓi ñeñande kadi sécurité haray no ton arɗo wo kadi jooɗo consommation fop no nder ton kala kon tigui faala ndiyan ji ko waytata noon fop hino nder ton riya confirmé fo no nder ton fop no nder ton nden ñande ɗon ari mi servay artiste si wi ko yimata ɗon ari ko bar
ala lan ko bar lan tam na ora micro kala ko baldo mi serva yo hari hande o yal dum ka hana concert VIP ko ha do Ria ko mo idol ma bon mi musique comme mi halta kon chaque fois musique c'était pas mon rêve donc musique koni rek mawɓe go waɗi ha mi naati e musique donc mi heɓali innugol min mi hetto musique ji ɗin fof de mi o mi yiyatan hetto fof mi hetto an surtout ancien ji ɗi mi hetto moƴƴa tu vois mais ay innugol oɗo woni ido ko sabu oɗo par ce que sa ndaari musique an on ko musique an on mbo hettoɗa inna way oɗo musique mi ƴettimo e sonkarijo quoi ɗuma golliray hakkille an ko mi woni yiide ka yaasi konka mais mi ala basade e goɗɗo innugol ko oɗo yimi kon ko ɗum mi yimitoto ma ɗum ko oɗo ɗuman ni kon ko ɗum mi créé nayi woni hoore an ko mi yimata kon mi artiste ɓe ɓen fof no welalam artiste ɓe ɓen surtout ancien ɓe ɓe mi hetto moƴƴa tanti lega ba en binta laali en e woɓɓe goye woɓɓe tonton mik paraya en donc ay amadou sow en donc mi hetto musique ji boyi mais welalam vrai quand même tanti lega ba yima ni wala par exemple ɓe maali ɓe moƴƴal no wacce ɓe maali ɓe manda ñande goo si tami ɗe wawi habbade ko watta remix c'est possible no wawi wonde c'est possible tanti lega no welalam moƴƴa quand même ɓe welalam moƴƴa ko ɓe yimata kon no welalam e simi heeɓi ike kadi bon e ayiyay hoorema quoi donc ayiyay piiji boyi e nder mum guila jama artiranime ko tanti lega ba madduɗa o par ce que ɓayowni tanti lega ba no welamo jiwono foti o dimbay baya jiwono laba o dimbay baya jiwono foti o dimbay baya korum jombakum korum jiwɓe ɓen dimbay baya korum bobo dimbay baya korum. Alors woto yejitu le 23 septembre déjà kanko artiste jomo landino ɗon Ria fi événement makko pour la première fois ɗo e Dakar Ria nder ton fof jama o yi en tout cas ɓuri no noddude men ɓe innani men en tout cas minen weeli men kadi ñeññande kadi min arde e doole ɗe anda Ria no mari yimɓe ko ɗum an kadi marɗa ko yiya e ngon seggo ɗon nini ni komi warta haalugol komi ɗum habbiɓe ɓe foppu maɓɓe si Allah jaɓi bimbi nden ñande noon mi haalanayɓe ko honɗum min kadi markilange mum pour le moment lan habbiɓe fof hiɓe invita donc foppu yo yahu e le 23 septembre nden ñande min e maɓɓe ko face à face comme no mi haalita noon sawno o aɓe addi face à face déjà ko pingu wandandaroma ko futata aduna face à face futataɗe donc ara miɗo habbiɓe nde ñande le 23 septembre ɗum ko samedi arowo ɗon e yengulen ɗum ko rond point 26 mo hewti ɗon kala kala ndeɗa yengulen ɓe hollete en face ko côté ɗon woni ka binde lawol kadi wona natugol e rukkuji sappo ɓe inna ko ɗum donc ara ɓe fof ɓe habba mais bimbine ñande mi aray ɗo daroɗen mi halanama kon ɗum mi yii toon e hewti ko fe émission on kadi yewɓe toon ɓen ko honɗum e honɗum markuma ko noon edda andi noon onon komin yew toon ɓe de wawi yaade ko concert toon ɓe waɗa toon fof ɗum ara ɗo haalna men de ɗum no kam min ƴeɓata de non mi alta fotto e mon koye mi furra e mi anda sino mari ko faalaɗa yewtude hara mi landaki par ce que en hewti ko fe émission hannde ɗandi ko spécial juste fi publicité événement men o par ce que non événement naantu jeemo way pour le moment ni ko événement o woni ñiiriyandi kanko woni mafiyam o simi waali ke kanko mi hoyɗata si fini kanko mi yettirta kooƴe donc ko fiyom mi wawi haalde ni après si événement on feƴƴi piiji buyino arde ɓaawo kadi salle jaɓi yoɓe habbo clip ji yoɓe habbo albo Ria yoɓe habbo tout yoɓe habbo concert ɓuri oɗo ne hara ono est ce que ono hay koɗo wonta concentroɗen samedi kala wonɓe en daarude kala kaɓe woniri aduna on bon miɗo weltani staff an on taniraɓe musique moƴƴa wona seeɗa maren an on miɗo salmina waɗon moƴƴa jaam bittu grand yo baba yengan karama ko winda jaabo e woɓɓe goye yiɗa haalede inde mum kate donc en tout cas je vous remercie très bien soutien on fof mi yihi jama on soodi prévente jeɗen woɓɓe soodi okkitirgol ni tun hara ɓe sooday tun donc ɓe accidama e prévente on komi paaɗa o jonnata donc merci beaucoup e Badiane mo weltana moƴƴa kankadi o souteni affaire o moƴƴa haray on foppu moɗon ɗo weltana Ria ko fimon donc on yika face à face merci beaucoup Ria Diallo mi weltanike kala onno men ndade ko ɗo e Jama TV par ce que ɗeɗe fof jama no landade na aspire no ala wadde émission mi yeeti kon ko suudu changeant mi jikku changeaki min e mon ɗo anndi mi yangoto ha mi waɗa noon kala ko faala ɗo ɓayde ko weltinɗam kono weltinalan alors woto yeejitu le 23 septembre ɗon e yengulen haray fof hino invita fof hino noddita Ria aña hay e goto on fof mo Ria no toni fimo himo yiɗi ko ñeññande noon anda toon par ce que ñeññande ko face à face e mon
parce que ene juɓe ɗen yiɗi ɗin sonji ɗo dogude TikTok woto yejjitu fof no invita merci beaucoup ono wonde ko page amen ndeysaan arti mbaɗa mahi mi ama Yano andi nana sono be nani yana kono no arti manti ko dum mari be alan ko dum yaran no be on son keranno waniria fima yangailang dara mi bungane ndeysaan tausi aidailang siri tausi aidailang binanay be inna giggol duda hande woɓɓe jaabiti giggol no woodi hande e allah ɓay mi yiɗi mami annda kami woni ka ɓay a yiɗi laminni sadi ko tooli giggol jawdi e jamange kange mi annda min so yiɗaylan e yiɗiraylan sabu allah ndeysaan woɓɓe no jooɗi hiɓe falaya wullinan e allah ɓay mi yiɗima hiɓe inna ñamminan ndeysaan si tawi ka restaurant hemi falaya longinan ka ɗum noon no tawi weli ko falayangon aw chéri lunnalan merci beaucoup ɓe weltani kam jama sibi technicien giɗo jama mi weltani kama ale babbaye à la prochaine inchallah samedi prochaine hare ko enen